nisa cia bilingi wa mauvo. Watindata musesya mwendoni wa saa 3:30 kiwiyoni cha umuthi ulani muthenyani wa katano wa matuku 23 mwai wa 8 nyeni tawa masiwa kitaka na ula kunengelelia movo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani amwe kati wa movo ala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni pamwe na Zama ya mbunge ya Mwaki na Mauta kutisia kumenu cha madirekta ongami muveani uwethi wani mekuendea kuthauka na uthukumi wa mbunge. Minista muveani wa Kiwu Eric Muga easiani mevangite kusewia masilanga manne ya na yimwe kukitana na thina wa Kiwu vandi ya Kenya. Amoika alama tena wia masaku kududwa meyandikithia na kuosa mawia maa kuthesia mawithi luluko kauntini e. Na atongo ya nenema ukamba kutulwa muti kwa kwema kunengane mwoloto ulawailite na kutuma ile mbita ya ukamba yiko sama endeyo. Bilingi wa mauvo. Nina udho changi tunengeoni wa kwisila Facebook ni Mutongoi TV kana utuandiki utumani kwisila ile 395 yuluwa mauvo maitukiwiyoni cha umundi tuambia mauvo maitu na mauvo makonetie nzama ya mbunge ya Mwaki na Mauta ni umya ukanyu muvyu kana ni umbanitie kumenu cha madirekta au ngamei ungu wa muvea wa Mwaki edhiwa nimekuendea na kuthauka na uthukumi wa mbunge. Zama ni ya mukuna faini wa nusu milioni managing director wa Kenya Power Joseph Sirol na yiweta ni kuthimbe kumia mwamulo ekiwembini edhiwa na yumbanitie kuvikambe wanzama kusungia makulio yuluwa enendi vamwe na kunengane udheu yuluwa mulati wa silikali wa stima wa ndwani kana last mile nilivoti umbanitoniwe Benjamin Mwaka kuma kaunti Nairobi. Director Mungami Mupiano Naicho Mwaka wa stima Kenya Power Joseph Sirol atembele tekasilani kathuku kwao yu na mbunge ni anumilia hei tikilene nthi kumia kumanwa na uthukumi wa maafisa ma Kenya Power lamate yumbaniche uthukumi wa wikiwe kithimine ni mbunge. He has zero respect for this committee. It's easier to get the CS and the PS to come to this meeting as compared to the MD. He has zero respect for this committee. Now, when we invite CEOs, they cannot do a no-show. It is not within their decision to decide whether to come or not. And therefore, may the legal counsel and the clerk, you will process a summon for appearance of the MD. And in addition to that, the MD will also incur a fine. And you should always know that a committee of parliament in his sitting is equivalent of a High Court of Kenya. Zama ya mbunge ya Mwaki na Mauta yani energy weto uthukumi wa Sirol wena kivithe kingi kwa mbunge na NMV na makulio makilima NMV kwa nyawithianu wa uthukumi wa Kenya Power maende kwingi vya kito vate wa kumasungia. Maybe because of ANA, maybe that's why somebody feels that we are not important, but we are not here because of our own sake. We are here because of our country. These people have been given the responsibility by Kenyans, so they must come and answer these Kenyans. I also want to make it very clear to our MDs that the committees of parliament have all the powers to institute a process to remove an MD who seems to frustrate the process of the committee discharging its duties to the public. Mwema ayumbe methitu mathithia mitambo ya Mwaki yani transformers yithitwe hikuwa vatena welesyo na kutiene nthi matena mwaki wa stima kwa mia kauta veona maukulyo yulwa withianu wa mulati wa silikali wa last mile project wa kuikithia mwaki wa stima nuwa vikandwani ikono syo nthi cia nthi muvango ula withitwa utongwe ni President William Ruto. I do not know why it is supposed to be taken as a joke. Sometimes we have some MDs traveling abroad, and more so this Kenya Power MD is gone to that. Is a tourist. He would very quickly take a tour to Malaysia, as opposed to appearing before committees to respond
concerns by Kenyans as raised by members of parliament. Because when members of parliament raise issues, they are not raising their issues. They are raising the issues of the people they represent. Yuza mai ni ya mkuna maini wa silingi ngilima na tano. Na yethwa imweta ingi mbunge anyoke kusungia makulyo ma yumbe vale atingilela ni kutumia nzia cionthe kuikithia Kenya Power ni ya muthukuma mwene nthi. And I think the fine is already defined. It's 500,000. So if the MD doesn't appear on the summon, then he's arrested. Vilengi wa mauvu kumava kaunti ni Lovi. Nito Benjamin Mwaka. Twisonga na mbere nake Minista Muveani wa Kiwu na maundu ma utheu Eric Muga ni wombula kana muvea uno vanite kusewia masilanga manene yana imwe makati ngili umwe na manini mbe wa manana tanzia imwe ya kuikithia kana Kiwu ni chakwatikana na kwa ilia uimi wa Kiwu tanzia imwe ya kuikithia kana liuwa kuyanani wa kwatikana hainene ya kuya kauntini ya Mombasa kavindani kala komanite na aungami anene kuma kambunini sia Kiwu Muga ni waweta kana ile mbeta ya yulu ya Kenya ni kuvikia kunewa ivusoye mwanya nini wa usewia wa masilanga mwandiki toma vokuma kauntini ya Mombasa ni Angelina Muse. Kianana na Minister one kana kusevo kwa masilanga kwithwa kuvanite kuikithia kana enenthi ni makwata kiwicha kuyana cha kutumia misieni na kwa ile uimine kana kuikithia kana liua kuyana ni wakwati kana awete kana Northern Region kana ile mbete ya yulua umelo ni wasua ni kuvikia kwithwa yikwata masilanga aingi kukila isio ila ingi tanzia imwe ya kukitana na mbua ya wana ngikona ila inaanangie mali ya enenthi kisioni kiu. Is to have to construct 100 large dams, 1,000 medium dams, and over 400 small dams. These are to significantly enhance water security for both domestic and industrial use, support food security through expansion of irrigated agriculture, and contribute to flood control, which is causing havoc in the northern region. Nuku etakana itambe yene kuvikia kwa ile ukwati wa nthi ya Kenya na kukwata atanthi kuma nthi sianza aithingilila vata wangu atanio kati wa mevea ya kiserikali na ila ya kiimbeneni kana kukilia muvea u. These will not only improve livelihoods but also foster economic growth across the country. To realize these goals, it is crucial that we attract investments and engage in public-private partnerships to advance the sector. Ona huyo vani wa watikana milati kifedhukanyo na ila ikufikia kusuivu ni ngwatani wakati wa serikali na mvia ya kimbene tamulatu wa Naivasha Special Economic Zone na maunduma unyaicha wa Kiwu silanga wa Galana Kulalu na ula mzizima tu pipeline kati wa milati ingine na ikufikia kuikithia kana kiwuni cha kwa atikana kwa wingi na kwa ile uimi wali uwa kutanthi sianza. Proposed key public-private partnerships projects including the Naivasha Special Economic Zone, Water Supply and Sanitation Project, the Lamu Advanced Desalination Plant, the Galana Dam, High Grand Falls, Mzima 2 Pipeline, and the Maragua 4 Dam Water Supply Project, among others, are poised to be transformative for the sector. These initiatives will significantly enhance water supply, expand land and irrigation, making a pivotal shift in the sector's capabilities. Minister one wakule serikali sia kaunti vikie kukwatia na movia one kana kumina mathina ma Kiwu na maundu ma utheu sioni kivadhukanio. This sector, ladies and gentlemen, cannot function effectively in isolation. That's why we are a team. Collaboration with other ministries, departments, and agencies, county government, development partners, private entities, to name but a few, is very essential. Counties in particular play a pivotal role given their constitutional responsibilities in both water and sanitation, service provision, and agriculture. Strengthening the working relationship between the national and county levels is crucial, including the implementation of intergovernmental coordination framework for the water sector and fostering deep collaborations within the irrigation subsector. This includes collaboration with water service providers in prioritizing
governance issues, and prioritizing the reduction of non-driven water that sees the sector lose close to 10.2 billion annually. Uoka kavindani kala minister uwe komanite na ungamiane nimeviani kivathukonya maundu maki uo kunena ni semilati ya kimaendeleo na ila serikali vanete kutoa hisia vaandhi ya Kenya. Collaboration with county governments should include engaging agricultural extension officers to support farmers involved in irrigated agriculture and for land reclamation. I urge everyone to uphold the highest standards of professionalism and teamwork in our undertakings. It is crucial that we foster a positive and conducive work environment and ensure there is no toxic atmosphere within the service. CEOs should collaborate closely with their technical teams to ensure that work is executed effectively and efficiently. Gilivote Vilingwa Mauvo kuma kaunti ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Tuisonga na mbe na mo amuika alama ende na unyama muno ni kukosa miana ya mawia ni mende kame yumelie na kuiandikithia ndini wa wala ni uwe mwana wa kuthesia mawethi uluko ulawende na kutoa iwane serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwe muvea wa wiana wa masoko. Ona huyo vo minister muviani wa Itheka na wiana wa soko serikali ni ya kaunti ya Masaku na Daniel Nganga ni waelesea kanama yesa kwetikila siko sia ulusanitwa iwe hivi ndani ya wasani wa amuika asu Daniel Mongela hako manyenake. Minister muviani wa Itheka na maundu ma wiana wa soko va kaunti ya Masaku na Daniel Nganga ni waelesea kielelo kinene cha wala nione kwikithika na amuika ni makwata mawia na makulia alama tena mawia kaunti ya Masaku meyumelie na kuendea na kwiyandikithia ungwa wala niho nikenda kwivonocha kuma thina ni usua ukosa mawia. Mwitu ni ku address challenge ya mawia wandu ma muika ila tuthiukie tuika public participation ya youth na governor wa Vinya anuma muiga mana akolilie manengo mo mwana wambe mundu ni mwaingi na ni mo mataesa kwitha na opportunity ya one na governor no etikilani lino koliosu na nijo kidomitu nenganie episode kwa anuma muika kenda makwate opportunity ya huko kila sub location wasa niyo yoka happen kila sub location county ya Masaku and on the mamuika mekulu ala interested na kututa thesia kututa and then wa matawani maitu maumile maende meyandikithie ku sub location together tutumete village administrators maitu na assistant chiefs magari yako matuteleze then yako ku develop list ya ndo ala metha maitu kwa programu neno onugo voni waendea na uthingila kana vai mundu wailite kwitwa ilovia ona umwe nikenda andikithindini wala niyo wangarisha mta ndaweta kana amuika onthe meitha manengetwe ivuso yananu ya kuandikwa masitwa na kuthukuma kwa ciuma ile na kwathukia langi makaendea na uthukuma vate ulusani. Kila mundu ta kuandika kivande lazima tisisi waila kwitha we resident ya Masaku waila kwitha we resident wa Masaku miaka 18 mpaka 35 mundu wa kaunti wonde wina mubango wao kuose vakini kenda no malike listini alipotewe kwakwa kana kwa any arm of government na ito mosi atambia this is a free and fair process where hotel yandu maitu makata opportunity kwa by hiyo sawaile uteka advantage against our people. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masaku. Tuisonga na mbe kwa ibinda yengi ya tongo ya nene maile meta ya ukamba ni maende ya na kutulo muti kwa kuema kunengane moloto ulawa ilete kwa enendi maile mbeta ye la yethi tuwe itina muno kimaende ya kwa kilungu kinene hainena kabindani kala viki tembumbanoni siya amuika makanisani kivadhukanyo kilio ni mbunge kana ilio ni mbunge siya Kibwezi East vamwe na Kibwezi West musomi na mutaalamu wa utongo ida kitali Morris Wambua ni waweta kana ile mbeta ya ukamba ni kati wa malembeta ala mekwenda serikali kwa kilungu kinene ni kana kutetheka na milati ya maendeleo kindu kila ukueta kana kitoneka kwisila tongo ya nene ma ukamba kuthukuma vakuvena serikali ya OU. Kennedy Mulinge ni mwandiki tomo voku mangalikoni ya Kibwezi.
mbanoni Dr. Morris Wambua wenda atongo ima ukambani kuvinduka na ivinda na kuitekela kuthukuma kova kuvina serikali wakati wa President William Ruto. Aiweta kilungu cha 15 yulwa yana kila kivadho wa serikali si akaunti tiki ya nuku mina madhina na mavata maendeleo alame ukambani. Aiweta kilungu cha 15 yulwa yana kila kitia ona serikali ya katino cho ilembeta jija ile kukitanika na kumina madhina makiwu malelu na kwa mweka kukwata mawea. Muya ipa algo subiri nidi da promote baila na mke katika public service. O yuke katika public service na madhati. Imagine kuma tu watu tena bwana uko katu watu na madhati. Na mwaka kama ile tumwone Yesu aiti tukwate ni. My friends, we have lost it. No one is to open. Kuweke kukatisa mwana kuiwa kukatisa werothi kwa kana sikusondoka sita na uneni wa Dr. Wambua wakaka vinane kala President William Ruto kwekwatu wa kutoa isiandamboka ya maendeleo lembetane ya Nyanza chumani tuendete ilimbe wa ndamboka ya karatuti na wa President Ruto kwa soteleva wa ya Kenya lembetane yujilane wewa kiuteti wa ndongo ya Azimio Raila Odinga kiki ufadhokona na ilembeta ukambani vala President Ruto utaatua isiandamboka ya maendeleo tina wa kutuika musumbu wa ya Kenya. Tafadhali mwisho nini abande kile tiba tili ukambani wa maisha bangu ni abande nene none tukuera kwa mmene kuma ilo ndugu na kuma kajalo maana karo kwa sababu kushikode kusha tende ndo kimetina baito na mwingi kumfoa tu ana baili kizilake ndio kwa nesa ni hapa ndio biko isa wakati ni wote biko na ndio kwa sababu ya anamani skuli maroni kwa Utena ki Dr. Wambua wenda si kwetha maikwata mbundoto cia ciana cio na kumanenga moloto la wailite urani molota maunduni ma kisomo na ungi maunduni ma utongoi na makiuteti. Mutongoi TV kuma kauntini ya Makueni nyeneto wa Ken Mulinge. Nake mwandiki Mutinika muviani wa Uiti Mary Muthoni ni watangasa mugu wa kele wa Mpox. Mwawulu akwatikana muvakani wa nthi ya Kenya na Uganda kisioni cha Malaba ona wiovo ni wasiakana ivimini siende kwa enendi alame kuoneka maikwatiania na andu alame na uwowo na indi kati wa alama na vikie kwithiwa maithimwa me miongo ina na eli miongo ina mausungio momokie mayonania kana tiawo. Meona ya kwamba iko ugonjwa inatuandama. Inaitwa monkeypox. Juzi kidogo wale madaktari wanaojua kufanya uchunguzi wakapatana na mwanaume pale Taita Taveta 42 year old, wakampima wakaona wewe hii ugonjwa si ya pale Kenya, wacha tuende kwa lab. Halafu wakagundua wako na hiyo ugonjwa inaitwa monkeypox, Mpox. Akatibiwa, akafanyiwa isolation, akatibiwa na akaambiwa endelea na go on with your journey. Sababu alikuwa ametoka Uganda, akapitia Kenya, alikuwa anaingia Tanzania, ndiye aingie Rwanda, akienda Congo. Truck drivers, they have a circuit. So we realized and confirmed that one case ya Mpox. Na wiki mbili sasa tumekuwa tukisema hiyo tu ndio kesi tuko nayo hapa Kenya. Unfortunately, last evening we confirmed a new case of Mpox in Kenya. So I want to tell Kenyans that we have a new case that has been confirmed for Mpox through the border of Malaba.
But I want to also confirm that we have enhanced our surveillance. We have enhanced our screening. So far, we have screened more than 440,000 travelers through our point of entry. But please do not confuse Mpox with COVID. Hii si ile maneno ya kuvaa masks. Mpox, unapatwa na Mpox ukigusana na mtu. Na inakupata ukiwa na rashes, unaweza kuwa uko na sore throat kidogo. Na saa zingine if you have watu wa kufanya ngono wengi, unaweza ukapatwa na hii ugonjwa ya Mpox. Sasa tupunguze hiyo. Nene livotisi tuandini wa ujumo witu wa mbeni tusiokadeti na mavuangi nukadhiwasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biashara waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavuambe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Niwe sikana musi wa Masaku niwe mwai musi wa Mbekwa kwa nthini wa nthitu ya Kenya. Musi wa Masaku wambiye mwakani wa 1888 mukoloni wambe aitambuka musini mwakani wa 1894. Isitwa ya Masaku yumaniwe na Kivu umwe ulawekala kima kimwe. Mwakani wa 1892 Masaku yaina maofisi ma koloni na mukamba ndaendewa ona vanini. Musi wa Masaku ni wo wae utuke capital city kana musi munene wa nthi ya Kenya. Indi itina wakutilwa ni waki wa railway la yakitwe kuma nthi ya Uganda yesila musini wa Ilovi yat. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitia thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe. Tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta, Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, corrugated na Roman Jamii tile. Gauge 28 mate, alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli, nginya silingi mana mwonza na miongweli na itano kwa mita imwe. Gauge 30 mate, kwa silingi mana dhanda tu na miongo nyanya, ojini silingi mana dhanda tu miongweli na itano kwa mita. Na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda. Wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzao tuthokea umunthi utanie ofa situ otundu mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nzao nguyu ukitana lelo maunduni maukita va Rhino Mabati twithira tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendo nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwisila nambani 0729628199 kana 0740229609 kwiki ya oda yaku ndukete kile kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati mavati maito tusuvie situ. Rhino Mabati, do it best on top.
Nina udhochengi. Serikali ya Kitui Kuislamu vya wa mwaki na uthui wa nthi ni atwaisya mauvundisyo kuyenenthi ala mekwithiwa maitethesya enenthi ala aingi kana ala angi isioni sya ndwani kuseuvya ngwatanio ya ikundi ni kana kulunga utavi na uthosya wa kithangathi kauntini ya Kitui. Hainene na andiki ma mauvo itina wa mauvundisyo asu musini wa Kitui ofisa munene muveani wa mwaki na uthui wa nthi Henry Nyamai ni waweta kana kithangathi Kitui kivanitwe kutethya kila mwenenthi indi ti makatel soka vala enenthi makulwa kulikanthini wa ikundi na cooperatives ni kana kuonekana kithangathi vamwe na kusuvia mbusi na mawithiuluko. Onesmus Salo ni mwandiki wa Movo kuma Kitui. Movia wa energy na uthui wa nthi serikali ya kaunti ya Kitui niwetha na mauvundisyo kwenenthi kaunti ya Kitui na alama tuikitwe kianda cha kunenge enenthi alangi isioni cia ndwani mauvundisyo ma kuseuvya ikundi cia kulunga utavi na uthosya wa kithangathi kielelo na kusuvia mbusi na mawithiuluko. Kwena na avisa munene muviani usu Henry Nyamai na ola watongwesa sikalo isu musini wa Kitui na wetekana serikali ya kaunti ya Kitui yenda kila mwenenthi atetheke na kithangathi palama makulia kulika ikundi na kana kusevya cooperatives nili kwithwa ithosya kithangathi na kana kutetheka. Train andu kiatea committee and one yana na 11 and they is successful to ama sensitize ola tuma vano maile kuthi kusovya site based sand groups, community sand groups. As per the act, next from Kenda side sand groups is a cooperative. They have committed to formalize kithangathi Kenda with the kilagendo chalo now within the law as anyone government. Nyamai eweta vwetina enenthi manethi tumela mikawelwa mbusi kwanangwa kumana na utavi wa kithangathi utemulunge vala kwisilanzia iya ngwatano kana cooperatives makatel smallers mikokwatiania na enenthi alangi biasala ni umatekwe yuna okam. Yeah, especially mwingi ona kuno twe Tivariva Basin ni maisye kana ila kutina na mweo mbuzi sio zitabo kithangathi uthela piu na ukutha na maena kiwota table ne athe na ukutha mayo kwata kivu na kuungenithi mpaka zikwete kauzi kuwana mavisi mpaka maopotea vu mbuzi ni ukutha misi ni athuka na mazi mewo mwe mazi ndo sheria yalika kila kindu ka control na kindu ka tabo muthenya kweneke kila by kila kindu ketha kisa na maisha mama ketha sa maitu twa mele cia lamaza kuiwe mekethe distracted ni silazi ende kumela twambieze so no guanda tombingi siende ando makwase kithangathi cha mwingi tombingi siende na kuma kwikia leaders kithangathi under the leadership of exactly the governor Malombe. We are focused to implement sheria no pio na twekati ena benefits being community either fully involved. Aya netu conserve module ko maitu niwe kwithia revenue ni kujenerate ya county so ni kindu tu within the law na tu mina to target to become moyo wa kenda utathelete amuma enenthi ala mebikitendino mauvundisyo ni maweta kana ni mawetethesya enenthi alangi mamanyuvie kusevya mitalatala mesya kulunga utavi na uthosya wa kithangathi no kana matetheke ithie twethega twe andu ingi ma mbeseni imwe kwitwa teva na ni twasomethwa undu tuthi kwelesya andu maitu ala matusakuie kwa ground undu twaile kwivanga ni kenda withie kithangathi ni cha tutethia nundu ni twasomethwa bo wa kusovya group ingi ku mashinani ila katika group hizo tusovya kuma kile siuko ikasioka na sio isovya cooperative ila niyo ithia manage kana kwatianisya ubo wa kuthosya kithangathi ubo wa kuketha kithangathi withie kiguo kina thi lakini kithangathi ni cha tutethia tandu ma Kitui meiwete kana muvango ni utethesya serikali ya kaunti ya Kitui kukwata ilovia kwisila kithangathi ni ile itonya kutomeka nthini wa maendeleo va kaunti ya Kitui. Kithangathi undu kikuwa wani cartels withie cartels ni twaiveta na nundu cartels imwe ila iko nawe osu no andu maitu twikwatisya kwithia malikane na itu nikenda withie twina nanga mawithiuruko maitu nikenda kithangathi kitutethie ithionthe twina asia ti maitu lakini mundu lo kung'ea kithangathi niwe twina uthu nake tandu ma Kitui indi twenda ulikana ona ala makua twatie mitalatala ila tusovetia kithangathi tandu ma Kitui na ukithia kithangathi ni kyatethia kila mundu kuma baya mashinani na ukithia kaunti ya itu ni yakwata mbesa itonya ututhukuma tele vote bilingwa Movo Motongo TV kuma Kitui. Neto Onesmus Chalo.
Nende usuni wa muthi wa vilingi wa mauvo muve mwana kwa lamu kwa tiene na itundeni wa mesa itu ya mauvo kiyo ni cha omundi kwa oyu tiwa nesanye ni tawamasi wa kitaka na ulao nengeleli ya mauvo kwanzi ya meko ni Teresia Mwende.